kubashabira wakiza kuza omarwariro obwire buba bwagenzire bahendera abafire. Yes, the challenges zero mu kujanjaba endwire ya kokoro nyingi muno. The challenge kila kurora ni ugamba nti abarwira bingi almost abarwire 8 abarwire 10 bakwija ubwiro bwe kokoro mukuzire bugenzere mu madara ga yuguru. Amadara ga yuguru kumanisa nti oburwaire obusobora kujanjaba konka tusobora kubukeza. Kandi okutubanturura ensonga ezimwe zikurota abarwire nibija obwire bugenzere yokubanza n'okugamba nti abarwire no batandika emirundi mingi batandika kusasa amadwara bagenda maningi nosanga abasaha baliyo batakubikire okurora nti uno murwaire aina umanyirizo oba signs and symptoms ezitakugenda abamu katugamba akuba inanka kensa y'uno gwanyenda kahe batasomesebwa kakuguka kijja kuleta murwaire wabikagana banywe bidomoro byomubazi kuli bakora kikandi kirakuba bit expensive alo murwaire no wakasa genda kuzira mu irwara bamukerize namalira atongera obujja obukonyeze mu kutegeze obulwaire bwo mubiro bugenzere. So association kigenda kyayeko kasumbayire kiri networking n'abantu aba bakwahukana niko itubona muraba gwetu gwe goal yali yokurura nti hakumulira kwa byona omurwaire yatunga kumanya obwire bwayina burauri bwa kokoro yatunga kumanya umbino kyali niko sobola kutunga kujanja bukutema kusemerero kandi hakumulira kwa byona mu Burundi asobola kwa nakira wakwasobola kutunga umbino kyali obwara watungirwe kwetegereze wanti kanse yayina. Innocent Rumba orikurira irwariro area Chihole Health Center ya Kashatu omu district ya Kikube nagira ngo bineho buzibu bwingi na munonga okugambira abazire ngo batwara abana babo babase kubajemesa obutakwatwa ekokoro eyo munagwanyi nenda. Tubaza hali kansa yo munwa kokoro yo munwa gwanyi nenda. Kyoka kwanza kokoro munagwanyi nenda tubere ni pereza ebiziba byo kuchanganaga kutangira abana baita bakali bataba isiki kukwatwa kokoro y'omuna gwanyinenda. Iyo kwanza nakubanze erinti abazaire babana bano bakutekeza ganti mu abana bagema amintu kwatira bukinzo ba family planning batangira batazara kandi ko dikiri ko kiti kubaga twenda kutira abana bano bukinzo niko batakwatwa kokoro y'omuna gwanyinenda busumyo bukwija maiso and abana bantu kya targetinga bene myaka 10 na bali mu class ya P4. So tugende kugema abana bakaja bakagambira abana abazere babo batireka kakinzo abazere batekaga abana tumukwatira gentinzo byona babigambire babire bari mu ruciko oraba palliative Care Association Uganda orubire omuri Hoima aho babire nibaganiraho n'abashaho batari bamwe na bamwe na mnonga ahakubasa kwata abarwire aba cancer hamwe no kubakubasa okubamanya. Dr. Gamanzi Natwera orikurira Little Hospice Hoima nagira ngo buri mwaka nibatunga hiye abantu 200 no kurengamo abari kwa bino burwire bwa kokoro ngo kandi umwihanga ryona nibatunga abarwire abari kurengo mitwaro nkagane nango kandi abantu bakwingane ku 35 nibo bari kwitwa oburwire bwa kokoro obwa buri mwaka. Barize ubwire bafutunga obumanyiso oba mutarabaniza abomezi bwakuba natunga ubujyanjabi omarwara agaga hansi abamuntu bagenda abubahereze mbaze ebinyoro nubasisense so kusanga ubwiro bwingo mbwe na ijya kine na isente nuburakiwe chukuru ogunagira ngo ahari buri barwire 8 ahari 9 abari kuza omarwariro okujanjabwa oburwire bwe kokoro nibija bwarengine kiretera baremwa okugira abo batambiraho kandi okutubanturura ensonga ezimwe zikurota abarwire nibija obwire bugenzere yokubanza n'okugamba nti abarwire no batandika emirundi mingi batandika kusasa amadwara bagenda maningi nosanga abasaha baliyo batakubikire abitegeka nayo njaragira ngo obwa hati nibashanga kibagumire okucebeza oburwire bwe kokoro abo kushanga ngo kacange cyabunyoro tibine mwanya nagumwe ogwa kwita cancer unit ngo kibajemesereza ogumana babasa kusindika za samples muri murago kandi baturaho kutegereza okutunga results amakuru agagasha kwa gada saba